Umayak man makikilaban ang gail. Ingka kita ni di kusina, no da makilaban mo. Awan tinalutaw. Sadot nga agluto ni Antim. Awan mat gayam ti itad mo nga igatang ko itilutwag. Na, Agap apa kayaw? Dayta nga minangkel mau. apay manan asyakon. Basol kumot aminan. At ka di makilaban unong awan. Awan! Nangaruda nagpasada. Awan pa'y makilaban. Awan na talaga. Awan makilaban. Awan makilaban. Bagam ko araw. Hindi balay dangkel ko Awan pa'y makilaban. Naibos ti kilabanda. Saan ka nga nagluto ni Antay? Kasanaw, agap apadamat kini angkel kao. Tapay ngay. Diyak amaw. Umay kala iji balay main. Ado ti makilaban ijay. Kababain mo't Pagbainam ko ma. Umay kakiday. Mabainak. Sige, umayak man langan. Oh, mangan kalaan ko arog Ibusam day takar ni ti manok ana sobrami kinitatam abadaw. Ay saus, apayan ko araw. Agan anukan. Naispalansa, may tuyang. Ha? Ay saus, saan sa makaangas? Bitugayom, darasayom. Ay sige. Ay, nais pala na kitidakil ato lang. Ay, unay kan. Ngal-ngalamot ngamin Ha? Nitatabadong da ito'y aya? Nay, apay akas lang nakigtot ka, nakakita kanyak. Ay. Ay, sus, ay, sus. Hindi ka umasitang. Ha? Apay akabutang nak. Nitatam abadong day takwaraw. Karopro pa ngamin ti kubid. Iso amigong imisit. Siyak daytoy ko araw. Ni tatam abadong. Nakutong anang isit alakay. Di ka pay lang amin umas asidagkan ko na. Takabutang na ka. Nagbaliw ti rupam tatabataw. Kabutbutang! Ay, kwaraw! Ang subli ka! Di mo pa'y naibos na ito kang kanang! Karupro pati ko, Bayd. Nay, asino ti karupro pati kubid kwaraw. Nakastaunay abutang mau. Nitatabataw. Kanya, Nitatabataw. Karupro pati ko, Bayd. lukasta. Simang patan ni kabadaw. Ay na, Kapitan. Panagkunak. Nabati ti kararwan ni Kwarog iji balay da marituyang. Karupro pati ko, Bayd. Karupro pati ko, Bayd. Apay nga akas tamot ti bagbagana. Kapitan, masapul nga alawom ni Kwarog. Kasano nga aramidin dayta? Mapan kay iji balay da marituyang. Ha? Ayabam ti kararwan na ijay. Pagawidang, napanagkunak. Nabati ti kararwan na iji balay da marituyang. Umay kan, kwarog di kagbat-batay. Nay, Kapitan. Asino ti ayabam? Tay man karkarman ni kwarog. Nabatinan sa mo dito ay ayan ti agdanyo. Anya? Umay kan, kwarog. Umay kan. Di na kami namuti ibagbagana. Ti ibagbagana. Badong. Karuprupa ti COVID. Kunana. Ay una yan. Iso nga alawag. Maray. Mabalinti umunag dito balayaw. Ay, apay. Adda nga ta dito unag ti balay mi ti karkarman ni Kwaraw, Kapitan. Iso nga ron nga umunag akta kitaak. Ayabak. Sige nga ron, umunag ka. Katagpat ti chinilas ko. Ay, katuan tanay kalamlampaso ni Badong. Baray. Kalamlampaso na ito datarmay. Asos! Apay nakigtot ka, nakakita kanyak paray. Nakakita ako iti COVID ako nada. Iyay. Karupro pa talaga. Iso nga ron ajak pa'y laparparwaran. Nakarupro pa pa'y laang ti kubay. Karupro pa ti COVID! Ay, paray! Paray ka mo din, paray! Ay, Kapitan! Nabatim tulmay sa chinilas mau! Karupro pa ti COVID. Karupro pa ni tatabadong ti ko, Bayd. Karupro pa na. Ay, Talaga. kasanon ngay daytoy maray. Saan anaayaban ni Kapitan Jay kararwan ni Kwarog? COVID. Wadang narod.
Kat nabati naman ti kararwana ijay. Ay, magpadadan samot tan anak ka bagbate. Anya ngay nga ti aramidak, marikwanang. Ay, ayabam ti kararwana adwa mare. Ay, tulungan nak nga rod Sabay jak napadpadasan tinagayab iti kararwa. Sino nga raw tinakapadas kadataan na gayab iti kararwa. Ay, first time ti kastoy anapasamak. Kan first time da ito'y nga aramiden ta. Maray. Ay, sapay rabi nga umay tagayab iti kararwa. Ay, Saan nga min arumbang nga ipabigat ta da ito'y maray. nakaturog nga tan ni Marituyang. Saan tan ariingain? Asino ngay akararwa ti umuna nga ayabanta. Ay, ti kararwan ni Inting Sige, ayabam nga rudan. Taig kamak ti kandila. Sige, Mare. Oh my God, Inteng! Agawit tayon. Urayan na kan, jay si daem apapaitan akaldeng. Ay, mare. Isa runumon tay kararwa ni Kwarog. Oh my God! Apay, Wara. kukumaray. Anya teraramidan nyo ni Terwar. Ni ka ba daw? Isungak pa iso. Ay. Saan kayo kadi amabutang kanyak? Karupropak lang ti kubig. Nga magsublin tumot lang iti normal. Ay, saan ta tumaray-maray? Apay kumangay ato marayta. Isaganam tay pang-or. Nakasaganan. Pang-uren tanday ti karupro pati kubay. Anay! Saan ka ka pangulin ah? Anay! Kunak to mga minken ka asaan ka pa'y laarumrumwar. Taado pa'y latimabuteng ken ka. Anya ngay, nakitam tinapasamak. Anay ka utuyang, anay. Pinagtinulungan da ka pinang orda marikwanang ken maribanang. Ay, anay. Anay, ati basol ka. Awan mo. Basol ko kaday, no karopro pakti kubay. Saan mo ta? Mabisina ko ng gang. Mangan ka iti Adam. Mangnagan kayo. Ngunyan tayo. Ay. Mabisin kaming kinanggal ka. Nagadayaw ti nagtayaban ti kararwami. Imbag tanak sublin ti kararwayaw. Napan mi inalaw kan ni marikwanang ti kararwayaw. Nakita yung nga ron ani pari badong akarupurupat kubig. Pinang upang urmin kan ni marikwanang. Anya? Hoy, kasimot ni tata ba itong makasta? Nungay akaran na kami iti kubid na. Di na akaran tayo aminan. Apay nga tangag paiso akas jay mutentirupan ni pari badong. Nasaysaya at magkitian. Tapno nakakita tayo iti husto alang at ikubig. Maray, gumatangak man iti kape. Tanay makakapkapi kano ni badungkaw. Ay, mare. Pudno ka di ani badong mo di nakita me. Wan, pinang upang uryo kiidain. Apay, rumbeng ayam tinaramig yukin kwa na. Ay, nakigtot kami nga raw. Nakabutbutang mga mentiro pa na. Kas di nga ron tiro pati kubay. Ay, di mo pa'y laparparwaran ni badong mo, mare. Adaw, timabutang. Diyak kaya ti lumabas di tabalay da tata ba daw ang kail? Ay, taapay. Makitak to man ni tata ba daw? Mabuti nga. Uunan niya. Ay na. Ang mga lumabatik to man ti kararwak. Siya pa'y nagrigat nga agsubli. Katuwang. Aguri ka. Awan mo din sa bali apag naanta. Tapno mapkantay di barangay ha. Si kalangan ti mapanid yung barangay haul. Kunak man no naturad ka. Si kamot ti mga ibagbagaan na turetak. Ay kadwa anak. Duwata. Diyak kaya. Umay kan. Anay ka. Umay kan! Lapay akinidal na ako. Sige. Sumuro ta ka. Inting bating-ting dayjay tuyang. Unmo, kadwa na ni Kwaraw. Ay, bakman ida. Ay, di ka pelag pakpakita kadakwada.
Ha? Makigtop dan tumanon. Mailiwak mo't nga rod kadakwada, tuyang. Parinting! Waraw! Pukaw ni Pari Badong. Ay, ayaban na ka. Sikat ti Papan. Sige, ay, tinakiturunan siya kaya timapan. May kayaw, tagiinom tayaw! Anya ka no? Nagiinom tayo ka na. Paray! Intan! Ay, nagalisto ka ba't gayam no inom? Oh my God! Mabutay ka raw! Pero pa kaya ti COVID, paray. Saan, mate? Kung sana ka makakar, paray. Saan aya? Kitwin, mate. Ay? Hawan pa'y tinakarak, paray. Uray ni tuyang ka. Kasayat no kasta. Kabutang daklayang dagiti tataw. Iso asa anak pa arumrumwar. Kado nga tangag sublit ti sigod alangan paray. Dandanin, paray. Aha? Medyo nangisit pa lang dahito may saping-ping ko kahit. Ha? Iso agsyat naman, paray. Long time no see, kahit. Kumanta naman, paray. Bartek mo sa lada ito. Saan, paray? Eh, Mailiwak lang king ka. Tanabayag asal ta nagkita kahit. nagkita tangag pasong. Kas na COVID matente pa nagropam. Iso nga ron nga ikantata. Parang may kat, paray. When, Mala, agkantatan! Nagkankantamat kanu da kapitan kan kabadong idirabe kwarog. Katuwang, Adda kamat ija idirabe nagdahak lang iti asidagda. Nagbantayak, ngam sanak anak iinaw. Ay, kasta aya. Saan matgayam delikado ni tata ba daw? Ay, nas ka na maamuan day ta dagiti kabaranggayan tayaw. Tapno saan dang agbutang. Oh, Badong, dayto ititirsina ni Marikwanang. Ha? Nay, nasa balyan mo tuyang. Nay, kabadaw, rimwar kamatan. Wan, Maray, umay ko i-display. Tapno saan dan apagbot-bot nga ni Badong ka. Ha? Ta oray karup-rup pati COVID. Dung-dung waklata. Kasta ti mayat, bilibak a talaga kang kamarituyang. Tauray kasta tilangan ni kabadawng, dungdong wamlatta. Wun ipatpatig kulat ta. Kasta ti asawa. Dungdungwan kan ipatig na ti asawa na. Nay, sika magayam kwarog, anyat gatangam. Aglodak lang kagawad. Nay, agload ka manan. Kano nagload ka lay dagsapa? Number ko dahi jelino dak itay bigat. Number mo't ni Armida ti ludak ita. Oh, apay, sigurado ka a babae dayta kwarog. Ay katuan mate. Sigurado Katno ay ayatan nak ni Armida. Kuna na nga ron nga agsarak kami ton sumaruno abulan. Ay, kanayon aludam day ja babae, kadi mo pa'y nakitkita. Sigurado mlaay nga napudnukin ka, kwarog. Hello, Armida? Hello, Kwarong. Ay, anda ka din dyan, Ludmaw. Linudan ka iti sa nga gasaot. Ay, adan. Thank you. Awanan yaman na, basta sika. Kat, nangankan. Ay, wow, nanganakaon. Sika ngay, nangan kakadain. Was. Jak makapangan, no di ka makasarita. Iso nga inururay kang awagan na. Ha? Talaga? Ay, talaga nga ron nga ayatan na ano kasta. I love you, Armida. I love you. Ay, nagganasang. Ay na, nagpintas na talaga ni Armida. Nagpudaw, kasla Amerikana. Ay, Ay na, nagragsak kamatay na mangkit-kita dita cellphone mo, kwaraw. Ay, unta ta ba daw? Nag-video call kami ngamin kini Armida. Kumplito man ang tial daw ko ita. Kahit
Sigurado ka kaday iti day nga armida. Ang mga kit di may no pagkukwartahan na ka lang. Ay saan? Nasingpot ni Armida. Ay ayatan nak dayjay. Masigurado nga isunti babae ang maasawak. Apay, nakita mo iti personal. San pa'y? Ngam ko na nang agsarak kamin inton umay abulan. Agsara kayo pa'y lang. Ngam, ano na kwarta tinipawit mo kenkwana? Hay, agan nagkakwaraw. 1, 2, 3, 4, 5. Aha! Umanay mo't siguro day to yan. Pwede pa kwarta bilbilagin ko arab. Ipawit ko kini Armida ang kail. Kasapulan na kanong amin ti kwarta ita. Agpawit ka manin ka ni Armida. Unang kail. Kasapulan na kanong amin ti kwarta. Sana bali ta sukatan nanto into nagswil daw. Ay agpanunot naman. Ang mga no pagkukwartaan na kalang na dya babae. Kakaasikan to ni Tiudin ano kasta. Saan ang kail? Na, Mamatiak nga ayatan nak ni Armida. Masigurado nga isunti babae ang maasawa. Oy, kwaraw. Si kamo dayta. Sa dino ti papanam, ka nagpigsa ti darang ti inay, magmagna kapay. Ay, mapanak ijay ilay. Mapan ko man ipawit da ito'y kwartak kini Armida. Talaga ka di nga agayat kan iti dayjay a babaay? Una na. Agayatak unay kini Armida. Kat mamatiak akas jay mo't kanya. Ay nakwaraw, di mo pa'y nakitkita iti personal, ngam nagadun ti kwarta nga impaw it mo kankwana. Amangan mait no day tala kwartam ti kayat na. Saan? Agpada kayo laki ni uncle ko nga intay. Kasta ka na yun ti ibagbagana. Di na payamanan, ta nakabiro ka kon iti asawaan. Ay, nasabat ko ni kwaraw. Mapan ka no ijay ilay. Mapan na ka no manen pawitan jay kaayan-ayat na. Hay. Makamumitay ni parintay nga mang bagbaga iti kaanakan na. Wan matkit di Angam sayang laeng ti kwarta nga ipawpawit na. Tadi na pa'y mat nakitkita day a babae. Baya mo na. Birok na may. Kan nagbanugan na. Kan may sa. Awan mo't sa balya pampanunutin na. Tawan pa'y mo't asawa na. Hello, Armida. Hello, Kwarog. Ay na, naala kong tipuerta ng pawit mo. Agyaman Awanan yaman na, Armida. Basta si ka ko naktumait. Basta tung palam jay ko na magkita tan into no may abulan. Wan, di ka matanagan. Agsarak ka. Kanyam amukan to kadagiti kagayim ko. Kan, the mother can father. Ha? Sigurado ka kaday? Yes! Kaya't mo asawan. Nuyam amuna kaun. Mabalintan ti agkalaysa? Wan agkalay sa tanton. Yes! Makaasawa kakmatlangan. Si kamot gayam, kwarog. Unantay, umayak ko mamakipangan. Nadapay na bati ang makanyo Ha? Kayat mo asawan. Di ka pa'y nangal daw. Awan ngamin may isa ang kaw. Awan bagas kaw. Awan asukar kaw. Awan kapek. Awan asain. Awan mantika. Awan amin na ni Jibalay. Na, kasano nga awan amin? Kat inal daw mat nga agpaspasada ka? Impawit ko ngamin kini Armida dyan napasadak iti dua alawas. Ay, unay kan ayakwarog. Mangibati ka mat iti parakan ka. Saan nga amin akwartam kat ited mo iti dayta nga Armida. Imbag kumamat no nakita mo dayja babae. Ang saan mat tasilpon lang ti pagsarsaritaan niyaw. Imay ni kwarog itay, inteng. Nakipangan dito'y balay. Ay na, may man nakipanganin. Win nga rod. Awan ka no ti maisa ang naidya balay na. Kuna na nga ultimo ka no asen, mantika, kaskada kape, kat awanen. Unay ka din da dya tao. Natangkan ti ulo na. Baga amjay ka anakam. Sayang laang ti kwarta na.
No ipawit na amin iti dayjay nga ibagbaga na akaayan-ayat na. Sige, sakti maka mo. Ni Kwarog may tisumungan. Nagapam, Kwarog. Nagapo nga kay talon kaw. Ay, makabannog ka talaga. Anya day tawit mo aya. Kita ang lang arudan alidag. Damagampay lang mag. Ha? Luklukwan na kasamang tataba daw. Ay saan? Saan ka mataluklukwain? Damdamagak laeng. Apay nga mingan anusam ti agsida itilidag. Kat adamot igatang mo itinaima sa sidam. Impawit ko nga rod kini Armida. Ay unay kamutin ko araw. Aramidom laeng nga nakakaasi ti bagim no kasta. Abay aya akasta kayaw. Ha? Uray ni uncle ko nga inteng. Kanayo nakasta ti bagbagana. Mga sawak lang arudan. Wain. Ngam saan mo ko mga ipauit amin ati kwartam? Kun may saan mo pa himot nakit-kita? Hey, panawan ka man langan. Ilaw Armida. Hello, kumusta kan? Nangan kan? Ay, jak pa'y nga rod nangan. Madama pa'y lang alutlutuak da ito'y lidag. Ganapan ko inalay jay talawon. Anya? Ang sila kagaya mi di kasta? Ah, ay, wine. Abay, di kag sidsida iti lidag. Ay, saan? Saan ang sila di kasta? Malaksid ano, awan na talaga ti kwarta. Ngay gatang ko itinaimas asidaan. Kasta ka day. Sige nga raw. Umawag kan tulangan inton madamdama. Tailutok pa'y da ito'y sidaak. Tanay, mabisinak una yan. Nasayatan na danon ka dito'y balay mo. Pag isumit na magmangan ka. Unang gang. Na. Umay ka ah. Ramanan nyo mat da ito'y sidaak alidag. Ladag man ang tisidam. Hindi kalman. Ladag. Ito, ladag. Ay unay kan. Kung naklakid din mo papaitan tiyaw awis mo. Kasano ang makasidak iti papaitan? Katawan mo't kwartak nga igatanggaw. Ay gunggunam. Naku na nga ipawit mo amin a kwartam iti dayja a babae. Di kay pa'y nakit-kita iti personal. Kasta una yan ti panagtalag mo kun kwa na. Mangan ka kaday, wano saan? Ano saan? Idulin kong dagito'y nabatay. Taka nagtumanan inton malam. Ay, hawan na talaga. Diyak mabagbagaan ni Kwaraw. Natangkan ti ulo na. May blad akon. Ay, win nga rod. Mabainak mo't amang bagbagakan ko, ana. Tabari barmet nga minti sumbat na. Agasim tasag paminsan pa yan ngagpasada. Tawan ka nun ti paggasolina na. Ay. Kat ipawit na mo't nga min amin ti kwarta na iti dayjay akaayan-ayat na. Lulukwento na dya babaya kat. Agnakam to ah. Taga ditakad, bangir a barangay ti bagbaga na akaayan-ayat na. Apay nga adi na kaya ti makisinara ka ni Kwaraw. Ah, Ay. ay basta. Bagaam jay ka anakam, inteng. Agsaysayang lang iti kwarta na. Saan pa yan na makasida iti naimas, gapulaeng iti dayjay a babae. Ne, si kamot gayam, Kwarog. Unantay, bumuludak ko may tibagas yaw. No adda ah. Jak pa'y ngamin nangan iti upat akaanan. Anya, Sige na antay, pangasiyaw, mabisbisi na kaon. ay, daytan, tay ibagbagami kan ni uncle mo. Numabalen, saan mo nga ipawit amin a kwartam iti dayjay nga ibagbagam nga Armida? Ay, anya nga ita? Sikan, ti awan kanun na. Pabuludan da ka di, wano saan? Na, Tano saan? Inaklangan ni Jay Teresina ni kagawad ko anang. Ijaya kun nga umutang. Pangasim kagawad. Pautangan na ko ni tibagas kan si Daang. Diyak pa'y ngamin nang nangan. Nay, apay, awan ka diti isaang mau? Awan nga raw. Ay, unay kan Kwarog. Awagam ajay kaayan-ayat mau. Ibagam, tawan ti kanam. Si kamamal ti pawitan na. Unay kayo humatan kagawad.
Ibagayo lang ano pautangan dak wenno saan? Pautangan ka. Manwa kilo aya. Ang bayadam no adda mapasadaam, Nay, kwaraw. Si Kamoy. Kasla may sakilo abagas mat, day taawit ma. Una na. Napanak imutang iti tersina ni kagawad ko anang. Awan ngamin maisaang ko kahit. Isa na balin ti masida. Ado pa'y tiliddag iti balay. Ay, una yun, kwaraw. Ibagamot ngamin iti kaayan-ayat mo, tapawitan na kamot. Ibagamot nga awan kanum ita. Apay, dila maasikan kan, nupod numot laang. Sige, innakaw. Na, Ilaw, Armida. Hello, Kwarog. Kumusta kan? Ayos lang. Awan gayam. Kano tanging ngagkita. Kunam nga itaabulan. Iso nga rin ngay nawagan ka, paibaga. Talaga? Kahit mo asawain, makita ka ni ti personal. Wan, iso nga sagana kayong tumbigat Iso di pa nagsarat Yes! Makita ka matlaang. Kat makita naktumay. Ay na! Nakaragrag sa ka. Anggal, pangasim man tapautangan nakiti uray limagasot mo laang. Ay, umutang ka manin. Di mo pa nabaybayadan ti utang mo kanyak, idi. Pangasim mo na. Agsarak kami itakin ni Armida. Awan na pulos kwarta. Ibagamkan ko na. Mabainak nga raw. Please, pautangan dak ka din. Hindi ka di maragsakan, ta makasawa akaon. Ay, mamati aktulaang. No isang put mo dito'y balay. Kaya niyam amom kada kami kaniantem. Unang kail, namnamaan nyo dayta. Alan pautangan dakaon. Itayak pa lang nga gurura dito yung restaurant. Awan mo't langan ni Armida. Hello? Ha? Si kanya Armida? Wen, shit. Ay na, nagwapo ka gaya may ti personal. Abay nga di mo yung bagbaga. Bakla ka mo't gayam. Ha? Ay, nagpintas ka itipis baok. Bakla ka mo't gayam. Ay, bayada mami ng kwartang inintad ko ken ka. Kastamot ang dagitiin lulod ka. Kaya't mo asawen, di na kaya ayatan. Saan? Jaketi bakla. Ay, di ta ka man langan. Ay. Babawi kitaan. Bakit ka umiiyak? Hey, Anggal. Eh. Nagsarak kami kini Armida. Kahit Kunak no napinta sa babae. Ta nagpintas iti pisbaw. Baklamot gayam. Tantikod kunakin ka. Agam di nakipangag. Ano ita? Ay, sayang dagiti kwarta. Sayang. Mapagtitak sa amatan. Ay, ano sa matag sida itiladag? Ay, sumat kayat mo. Ano ita? Impaw-paw it mo dagiti kwartam iday. Agnakam ka itan kwaraw. Sapay ko ma, tasaanan ang maulit na ita. Dinggan na ko na. Mabagtita ka talaga ng kal. ay, kwarog. Day takot ngamin. Tasaan mo nga impangag ti pamagbaga ni angkel mo. Anya nga ita, naisagmak ka. Sapay kumata inton sumaruno. Ket denggamon ti balakad ni angkel mo, kandag iti tatmao iti aglawlaw mo. Agdalos kayo dito igiti kalsada, ha? Sika nga, Chip. Nay, apay ngagdamag ka pa lang. Nalipatam ka din, asyak ti chip tanod, Yak nalipatan data, Chip. Para ba unak lang kada kayo, ngad na iti babang. Kasta ka de. Sige, darasin niyaw, taday tatimbilin ni Uncle Kao. Sige, aglinis tayo kanon. Itay ko pa'y abuy-buyaan dagita tanod nga aglinlinis di taigid ti kalsada, maray. Binilin ida ni Kapitan. Anas kan nga aglinis data daw may abisita. Agtrag-trabaho da nga rod amain, malaksid kin ni kwaraw.
Apay ngay tamat maturog mat ijay sirok ti mangga. Ayan na. Dayjay Ni. Aywan. Apay ngay akasta. Palpaliiwak ida maray. Kita pay no anya ti sumarunaw ama pasama. Uncle, nalpas mi amin ngayon paramid mau. Nagbiit ah. Siyempre, siya tinangit na ulo kadakwada, iso analpas sa dagaw. Uy, very good. Diyan ngay merienda mi, Uncle. Kay gumatang ijitersinan ni kagawat ko nang Ayan na nga iti kwarta. Wow! Igatang mi amin dahito 5 gasot, Uncle. Una. Nagagat kayo nga ron. Di gatang yu amin dayta. Aw, nangagyumat kakadwa. Ala, hintayo nagmerienda. Chip, ti kayat ko ang meriendaan. Kat jay tinapay nga adda palaman na. Anya merienda sa sawamat jipot. Nangag ko, nga imbaga ni Kapitan nga agmerienda tayo. Pimanaw ka din ni Uncle Kao. Una, nagmotor. Napan ijay barangay hall. Mala, ingkayaw. Saklang ti mapan iti tersina ni kagawat ko anang. Ha? Apay ngay. Saklang matirumbang agmerienda. Si Kapay, asaan ang nagtrabaho ti agmerienda? Ay, jipot. Nalipatam sa amat na sakti chiptanaw. Ha? Jak malipatan day ta, Chip. Alala. Pumanaw kayaw. Agkikita tayong tumanan inton at da iparamid ni Uncle Kao. Nakitak maray nga inawat ni Kwarog jay kwarta ken ni Kapitan. Kalpasan na. Ay kat pinapanaw nan adagiti pada na atanaw. Kat no naglawag anang ikaw nga imbaga ni Kapitan nga igatang na iti merienda dayjay a kwarta. Kahit napanan ni Kwarog ngay. Tiyak ambaw, nagpadaya mo. Ay, madin sa daytang aramidan na Talaga Amo nga ta ni Kapitan. Ay, panagkunakot sa nang ammo, mare. Agtalaklatakan ni Kwarog akaanakan na. Bayam, agpatuloy aklatang agpaliiw. Panagkunak, adu pa'y dagiti banag amaday ngar aramidan ni Kwaraw. Inteng. Ado, timang idayaw iti kinalinis to'y barangay tayo. Una. Iso nga ron nga adon dagiti umaagpas-pasyar dito'y tandalinis. Ang, anya nga'y di madamdamag ko, maipapan ka ni Kwarog. Ha? Anya dito? Saan mo't ka no at tumulong ka dagiti tanod na no aglinis da? Nagkuna iti dayta. Saan la amay may sa atao tinangibaga iti dayta, Inteng? Per dyan naman ti kaan nakakagwapaw. Ay na, Inteng. Kastala una iti panagtalak mo ka ni Kwarog. Una? Kaan nakakngaron. Ay, kita am ngamin Amangan mat, no madain ti aramidan ni Kwarog. Kita am, no hustumot laang ti aramid na. Kagawad. Apay. Ni Chip. Apay ni Kwarog. Makipatpat to, ijay likod ti paradaan may. Na, kano bawal tag sugal dito'y kabildatan. Mapmapan to pa'y makipuspos ta ijay palutan kada Domingo. Ne, apay ngay asan yung nga i-report day taken ni Kapitan. Mabutang kami. Ay, nas ka na maamuan ni Kapitan day tangar aramidan na. Da kayon ti mangibaga. Ay, awam mo nga ron pamanagnag ka. Awan mat cellphone ko. Pang picture ko kuma. Idi pa'y makisugsugal ni Chief. Saan milaang i-report kan ni Kapitan? Kwaraw. Ada dumandanon kanyak nga agsusugal kayo kano kadagiti tanod mo. Dagiti tanod ko lang, Uncle. Natatanggan ti ulo dagita tanaw. Apay nga ron abay-bay am idangay. Siya mati ung tanda noong takida. Si kati chip da, di si kati rumbang asurutan da. Anya ngay nga ro ti aramida kadakwada, Uncle. Ikabiti pagnakman da. Ibagam no anya dayta pagnakman. Ay basta. Diyak kaya't tagsusugal dito barangay ko. Narigatan. Nang runa.
ket dagiti pa'y mutanaw. Hoy, ado tinapasadami ta, aji paut. Adumot basay, Chip. Ta inarkiladak nga main. Ken ado ti intulod ko nga estudyante. Mangtag ka man nga rot iti kwartam. Anya? Sige na. Siyak ti chiptanod niyaw. Di nakit din ikan iti kwarta. Apay kumangay nga ikan ka. Inak nga rod makipataw. Agungot ni Kapitan, numamuan na ang makisugsugal ka. Oy, jipot ha. Padasam nga ibaga kini uncle ka. Oh. Makitam dito yung maskal ko. Dito yung Ha? dito yung bangir pa yung maskal ko. Ha? Uray dito yung sakak at maskal na. Ah. Itugtog ka dito yung maskal ko. Nuwagi pulong ka. Sa anak nga gipulong, Chip. Kasta, nas ka nakabutang dak, tasyak tibus yaw. Mala, mangtad ka nga rudan iti kwartam. Umanayin dito 50 pesos. Kurang, nayunam. Anayam a 101. Sumipnguton. Mapan kami agrunda, nana. Da kayo laang. Ayan nga, ni Kwaraw. Saan mat nga sumursurot kada kaming agrunda. Kano pa'y asan asumursuraw? Nabayagan Ibaon na kami laang agrunda. Kat iso, mapan maturog. Na, apay nga'y. Mabutang kami laang nga agipulong kani Kapitan, nana. Binagaan mo dagiti tanod mo, adi dagsugsugan. Unang kail. Anya nga timbagam kadakwada. Kasto'y timbang kakadakwada ang kail. Sige. Denggam. Banat! Da kayo amin at hanap ka! Anday ko? Isartan niyo tiyang susukal! Naturay Imbagak pa ang kail. Sige. Kastay. Op. No saan kayo asumartang at susukal? Ikatanda kayo ni Uncle Kao! Ay, husto? Ang tapay na yun na diyang bagak ang kail. Ay, anja pa'y. Kastay. Sige. Oops. Disiplinahan niyo ti pagbagiyaw! Tanusan! Da kayo matlati may babain! Kang runahan ti barangay tayo! Karaman ditan ni Uncle Kao! Oy, mayat Extra anak pa'y. Ay, mayat mo't lang dagiti imbagak ang kail. Very good, Kwaraw. Very good. Maray, pudno aya nga da natiliw dagiti tanod idirabi ngagtatakaw. Wen mare, pudno. Ayan da nga'y. Innalaidan ati pulis. Ay, nasaya at mo. Tanaalibtak dagita tanod ang nagrunda. Wen mare, kinamat-kamat da dagiti agtatakaw. Nagkuna? Dagiti tanod Saan ani Kwaraw? Saan mat ang nagrunda ni Kwarog? Katwan mo, maturog ka lang. Ay, at dadaamin iti barangay hall dagiti nagrunda tanod. Is-istoryaan dakin ni Kapitan, jay napasamak. Anya tinapasamak idirabi Kasano yung anatiliw dagiti agtatakaw? Idi na flashlightan mi dagiti agtatakaw, Kapitan. Aguray ka. Ayan nga ni Kwarog. Awan, Kapitan. Pagay. Saan mat nga imay nagrunda? Da kami laang. Ay sus. Tunggal rabiing agrunda kami. Absent ni Chief Kwarog, Kapitan. Ay. Italaan na amuak data Matmaturog, tanabarto. Anya? Rinabii akas tati aramidin na, Kapitan. Antay, ni Uncle ngay. Napan ije barangay hall. Kunak no napan kay jay. Ha? Abay kumamapanak ijay. Saan mo nga mo ano anya ti mapaspasamak dito barangay tayo no kasta? Anya nga iti amaw. Naturog ka nagpatnag. Apay, saan ka nakirunda idirabe Naturog ka antay. Anya? Abay ay antay. Anya tinapasamak idirabi Adwa ka barangayan tayo ti agyamyaman kadagiti tanod anak katiliw kadagiti agtatakaw, Kapitan. Awanan ti pagbutbut ngandang agtatakaw iti manok ken kaldeng. Nimbaga, tanalibtak dagiti tanaw. Malaksit ka ni Kwaraw. Apay, Kapitan. Saan gayam asumursurot nga agronronda? Ay na, nabayagan nga isyu dayta, Kapitan. Saan ang mabalin kanyak tikas jay? Kano dadaulo pa'y kano iti sugal ni Kwaraw.
Ay, makapaatake iti puso ti kas jengan aramiden na. Hoy, si Kajipat. Apay asaan da kayo nayaban iti simango kayo kini uncle ko? Awan kamot, Chief. Katimay da kumariningi di balay ko Saan mi analagit data, Chief? Tigit di ko nayaw. Kaya't suwata kayo lang ti mapadayawan. Saan mo't Ipulong kayong tubay kini uncle ko. Apay manan nga ipulong na kamay. Basta, ipulong kayo. Tapno da kayo ti madaksan. Awan mo ti aramidin mi adakos. Si kakit di Adun ti basol mo kada kami atanod mo. Sumango akin ni Kapitan Maray. Taapay. Ibagakan ko na tipod no mapaspasama. Siyak titistigaw kadagiti ado akalukwan ni Kwaraw. Oh, maaramid mo dayta. Apekit dinasan. Tapno rumor at ikinapod no. Ingka nga rod sumangon. Ibagam amin nga ammom akalukwan ni Kwarog. Ay talaga mapanak. Ingka nga rod din Ay na di nakadiapuraan mo. Kaya't kumatamay kan iti leksyon day ja Kwarog. Pasig akin na po no dagiti bagbagak uncle. Sanak nga gululbawd. Kahit no ibagbagada si kati dadaulo ti sugal ditaw. Oy, saan ka day? Nagkunamot iti dayta. Siyak! Nanatuyang? Masaya da ka marito yan. Ado, tiamok akalukwan nga aramid ni Kwaraw, Kapitan. Kat umay ko amin istoryaan kan ka. Ay, Sige. ay, uncle. Di upat-pat yun ni nanatuyang. Ala, mare. Ni Kwaraw timang idadaulo iti pataw. Kanda dumapay a klase ti sugal. Ha? Makita? Kwa? No paglinisam ida, dagiti tanod na laang tagtrabaho. Maturog ni Kwaraw. Sana alain di kwarta nga itid mo. Kat kukwa na lang. Uncle, di nakita ni Tikasta. Dispensa rin nak mare. Dakas tuyak no makaungitak. Ay na, Kapitan. Kaslamot lang kumilawon dagiti matam. Normal pa lang datoy, mare. Ha? Ay, uncle. Pengay nga, inalam dito sinilas mao. Sinilasen ka tapno agnakam ka. Ay, saan uncle? Saan? Nasakit na ita. Suray, santo na maulay. Ay, Kwarong! Daytan ti ultimatum apag nakmam. Aramidam ti pagrabangam tapno saan nakangaungtan ni angkel mo a Kapitan. Ala, sige. Dito tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.